rakso ko en pon pe yu maun ki sanan kan ko lukan ko nana nang ko nang kanyi ko mau choro rang supplement chain ko na koryam ko na speaker and legislature sound ko pung labalakan nan kanyen chia momot sa government to John pon pe yu sap pejawan luka ko ran ko song nan supplement chain ron watch ngai sa ni Nicholas meban pejawan kalele ko kupurakan Autaban sa pagmachay Roman Ranoj. Rong sang kalon yawen ponpe. Kanian rong nan sa pagmachay region ponpe. Pachuana letion rong me kasaleta. Meniakos wanawan paryo kutriyasap. Charity Affairs and Australian Embassy Fin Tuwang. Pachuan pachong Rail Kuchi Community Rosa. Rose Pen sa manlang kuchi. Kotsong. Irai waliapan kejikan dan menguatan legislature kaisakan main pompe ye senator Mofik o senator Yohanes o secretary Imperial FSM GCNI Carson Diapis hong nakasarang yan resitan wasan peti o sign koi hong wasan mamoyjan keji 6 waterfall site me pacho salapok nan main keji Uyawitan masawaj pachota sang Balian Australian Embassy dan Balian Delegate Program TTAV grant. Nan program kasarang yang rencana sukses. Charity Affairs Miss Tuang kasaleta me pachawan muya. Ajmal kabungang Balian kecil community puya kiarai pachawan. Muitang Balian Australian Embassy yang sawasa. O apalu uyawitan sukses. O pachawan Kanelele na wasa bukas pilganyang niya wasan kilong ito Israel mendekikan terjuruskan buen kakrailan yang baca-baca seli nan walkan o cacok canirkan te 6 waterfall watch me bacawan wasa kesej o pilyang niya kaya wasan kausan ng salapok nan wen kecil. Koreaw ye kamanaman standing committee report nan meeting choro Korea pak ni oposisi wan pa riakit hey sabtuaw sang legislature kaisakan wan ponpe. Nan meeting choro Korea pak the second special session and legislature uyano niya pang en August 1 riakit riaisak legislature kaisak watch pachawan Aletaro kamananar standing committee report limaw may ye tayo ang board of directors and Balian survey o mapping kan kampan sabon win pompe o yet wen baita ka na o chief clerk kan legislative and Pompe state standing committee report ng betway saksilulay ng may kamanaman na Mr. Kumar Pisa ang Pukuan Board of Directors ni usus riaisak A o susiluso Standing Committee Report ng Betwaysak tayo lain riaisak ye kamanaman lang Rainsper Atalpesh ni usus riaisak A siluso Standing Committee Report ng Betwaysak limaw lain riaisak ye kamanaman lang Alex Nagpay ni usus riaisak riyawe so standing committee report ng tuwaisak manolain riaisak kamanaman lan Marcelino Actoca ni usus isak tuwawe o tayo so o standing committee report ng tuwaisak walulain riaisak yay kamanaman lan Charles Johnson when from Yapuan chief clerk Hong Puinen Gogo Senate and Pompe State, the legislature and Pompe, ni usus riaisak kayo A o tayo so. Kasiluan sa pagmachay Roman Ranwat ye Seryan School Siliman may bacawan niya. Tungalin kiti scholarship in China o bacawan ko sa Bulsanger School. Hempasyan mo yung napasal may bacapin China ng China. Bacawan kasalita me. Niya ko susuwan pariya katriyaisa kan pasyan na pesem me pachapen China pachawan kasalita me John School Siliman sang Wayne me pesem me pachawan yang chungalan ki scholarship me government and Wayne China kan pachawan ka sa Bulsanger ni university kan may right pachawan yang chaweta. I right sa rubukan tuya chawa me na pesem
Oirai bukat ye Johnston Hendrick, McCain MS, ho Emil Childain Chim. Miss Emily Chim muya Chapin Cho School में बच्चों नक्शा scholarship program में बच्चों अपॉल प्लान FSM Honorary Consul nan Angkong Dr. Chang Sinlin ho Lianshan Overseas Fisheries o kabayo ang sakal na chay ranwat yeran masalangan tonpe. Hulan pan miminipit silu point serok lakwano minit silisa ko ni maisam malangal pan miminipit che point wano kula kay sa priyaw minit silisa tuwang murin sa waso ulan pan miminipit silu point che kula kisu minit tay sa klimaw ni sauchi. Ranwa chang pan miminan pungan paliyay o palmasan ni natin limaw lilisaw ilog lukin pa na ban miminipit tayo lalimaw pan tabakan o pan miya marmarakan kachaw. Ni sauchkan ranwat ni sauchkan laka pan mimipalimasaw ni nat limaw lalisaw ilog lukin pa na pan miminipit tayo lalimaw pan tabakan yang ak marmarakan kachaw o pan kak miya ngulan na isapan. Niya pang len niya na ng pamimi ni nat lumaw lalisaw ilog-lugan pa na pamimi ni bit silulan tayo pan kachapin wanam ran na mimi ni tikarwalisaw tuwaw wanam ran man sang ranwat mimi ni tikarisisaw lumaw wan sasawang kachaw mamarad nan rayro na warisaw tayo mimi ni si 0.5 sa pranyaw o wan sasongan pa siya mamorati na isang pangwat mimi ni si tayo point paisa. Tuan pay pan rasang kachpin kulak 1 minute paisa silunin sa uchik o pan prong sa lang kachpin kulak 1 minute kaya isa kayo naman sa manlakaw. Ngayon ko yung macakan autaban sa pagmachay rongan ranwat kalanganan kumran koras o kasalilyo.